Sisaqhubeka nokuxazulula inhlangano yethu le esinikezwe yona ku-part 1 le yesonto. Kule video endlule sithole ifunction yobude besondo ekungu-h, sombhala kafushane nje, h ono-t is equals to 9 engisusa u-8 ka-cos ka-18t. Okulandelayo la kule video bafuna u-0 onokhulu, ngiyaxolisa ngicela ukubhala u-0 onokhulu ka-t kanye nokuka-30. La engizokwenza okulandelayo ngizodweba umugqa pheqelezi i-timeline la ngizohamba futhi ngiyodweba omunye umugqa oya kule ngxenye le enye. La sizothi sino-h la bese sino-t lapha ngaphansi. Ngiyadideka nangibona lo 18t, ngizobhala okuhlukile la. U-h ka-data is equals to 9 engizosusa u-8 cos ka-data. Sesimguqulile lo 18 wethu kwaba ngu-data la engizokwenza manje ngizothi u-30 lo esinikezwa wona ngimphinde nalo 18 lo bese sizothola impendulo yethu. Impendulo esoyithola ngo-540. Ngaphakathi ngizoba no-270 engizombhala nje kafushane nango lo 540 ngimdivide ngo-2 ngaba no-270 bese la uthi ngibheke ukuthi ngingambhala kuphi. La ngizobhala la sizoba no-90 bese ngapha sibe no-180. Uma la sesicedile kulenye ingxenye sizoba no-360, lena ezolandela ingxenye kuzoba ngu-450 degrees. La engizokuyenza ngizothi lo 90 lo ngizomdivide ngo-18. Uma sengimdivide ngo-18 zokwazi ukuthola la ngaphansi siba no-5 then no-10 ngibe no-15 ngibe no-25 ngibe no-30 la konke la ama-seconds. Ukuze ngidivide bengifuna ama-seconds. La sesizoba no-5, 10, 15, 20, 25, 30 seconds la ngaphansi. Okulula singathola okunye ngokudweba lokhu okulandelayo singeke sidideke. La ngizodweba nje kule ngxenye le enye nizokwazi ukubona kahle futhi singadideki. Sodweba lokhu okulandelayo soba no-t no-data kanye no-h la. U-t wethu le okungu-time la sesitholile ekuqaleni ukuthi u-t wethu uhambelana no-data wethu kanjani. La ngizoqala ngo-data ngino-0, 90, 180, ngu-270, ngu-360, ngu-450 kanye no-580 la.
bese ku-time wethu sibheka la ngaphansi u-0 wethu uno-0, u-19 uno-5, 180, 10, 15, 20, 25 kanye no-30. Ngidwebe lokhu ukuze sizokwazi ukuchaziseleka kahle ngoba la asinayo i-calculator. La engizokwenza la ukuze ngithole lo h lo, bese ngiyahamba ngiyobhala kulo mdwebo wethu lo esithe sawuyenza. Lo 0 lo uzosinika u-1, sizoba no-1 la kulo h lo, nasenza u-cos usinikeza u-1, hambe ngiyombhala u-1, bese lana esizokuthola sizothola u-9. Uma sesithole u-9 la sibuyela le phezulu nakulo h is equals to date is equals to 9 sibahlanganisa nabo ukuze sithole le ngxenye leya eseceleni, bese la ngizothola u-15 kulo 240 data ka-15 ka-time la engizokuthola ngo-9 futhi lana, bese la kulo 360 lo ngizothola lokho kulandelayo ka-data la ngizothola u-1, bese le 415 divide by 25, bese la ngithole u-9 bese ngaze ngathola no-15 futhi la. Sengizobhala emdwebeni wethu la kule ngxenye le yobude la ngaphansi soba no-1, bese uma ngiqhubeka ngathi ngibheke ngiyenze la mdwebo wami ngiqedelele. Lokhu engikyenzayo ngizofaka inombolo lezi sithe sazithola uma sidweba la ngathi u-9 wethu, bese uma sengiqhubeka la sithole u-15 wethu la. Ngizoba nomugqa la, ngiyenze iphutha kulo mugqa lo wami engikhuluma ngaye, bekumele ukuthi ngithole u-17 akusiyena u-15 la uma ngibala kahle. Kulo mugqa la owami lo ophezulu lapho ngibhale khona u-15 sizomguqula kube u-17 nawo omunye umugqa engizowudweba ukuze sikwazi phela ukudweba igrafu yethu. Bese la uma sengiqedile ukwenza kanjalo ngizofuna omunye umugqa engizowudweba sowubona kahle la njengoba ngishilo lo 15 wethu lo eniwubonayo ngu-17. Ngibe ngasho ekuqaleni ukuthi sizomguqula simenze u-17. Ngiyaxolisa kakhulu ngiyenze iphutha uma ngibala, nami nginokudideka kodwa ngiyathokoza ngoba ngibonile ukuthi ngilenzele iphutha lami ngalilungisa. Yiko kumele ukuthi sihlale sibhekisise kahle futhi sibale ngokuqophela sizokwazi ukubala kahle nangomunye umugqa wami ukuze sikwazi ukudweba kahle igrafu yethu la. Manje sesizodweba igrafu yethu la u-0 ngu-t bese u-h lo ngu-1 soqala lana, bese la u-t wethu la ngu-5 bese u-h wethu ngu-9 la, yabona lo ngqi engimfakile, bese la soba no-t wethu okungu-10
ono-H okungu-17. Ngiyathemba ukuthi niyabona lana. Uma sesiqedile la sizoba no-2 wethu ongu-15 ono-H ka-9, bese la ngizoba no-20 okungu-1, bese no-25 okungu-9 kanye no-30 lo okungu-17. Ngiyathemba nibonile lo ngqo wethu ukuthi sibabhale kanjani futhi sibathathe kuphi. Sibathathe kulokhu engingakubhala. Semanje sengizodweba igrafu yethu. Nayi igrafu yethu engiyidwebayo izoba kanjena-ke. Nanso ngiyathemba ukuthi niyayibona ibukeka kanjena uma sengiqedile. La into bebayishilo la bebathe lena yigrafu yethu ebebathe ngu-t is equals to 4, ubude bungaphansi uka-9, u-7 no-8 no-t is equals to 10 ukuba ngu-17. Ngiyathemba ukuthi nibonile ukuthi sukela ekuqaleni siyenze kanjani. La t wethu njengoba ngishilo uzobathe u-4, bese ubude bethu ngu-9 lana, 17 lona, bese la sesiqedile-ke ngale grafu yethu. Ngiyathemba ukuthi niyibonile futhi nachasiseleka kahle.